Саламаттар, урматтуу депутаттар, урматтуу Талант Тырдыбаматович, Алмаз Ахунжанович. Тенгиз Бөлтүрүк возомнил себя ханом. Господин Тенгиз Бөлтүрүк, перед законом все равны. Опомнитесь, господин Тенгиз, пока еще время есть. Кто вам дал право народные деньги налево-направо тратить? Это народные деньги. Опомнитесь, господин Тенгиз. Если не остановитесь, вы скоро сядете в тюрьму. По вас тюрьма плачет. Вы скоро, разорив холдинг, убежите. Запад. Урматтуу депутаттар, кече мына барыңызга белгилүү болгондой, мен выступление жасагандан кийин алар официально опровержение беришти. Мен айткам 1600 метр квадрат алыптыр кумтор деп. Жок, биз 5000 квадрат алдык деп жатат. 5000 квадрат. 5000 квадрат деген, урматтуу депутаттар, шаардын так центринде 1 квадраты $20. Bir ayına 100.000 arenda төлөйт. 12% НДС'i var. $5.000 коммунальный услугасы бар. Ошондо общей сложности $120.000 төлөп атат арендага. То есть сомго которгондо 10 миллион сом төлөп атат. Урматтуу депутаттар, ошон үчүн Тенгиз Бөлтүрүктү айына 10 миллион, bir жылда 120 миллион сом төлөйт. Урматтуу депутаттар, ушуну урматтуу төрага, урматтуу Алмаз Ахунжанович, ушуну эске алып, урматтуу Акылбек Сөнбековичке, Генеральный прокуратурага, кош болду. Урматтуу төрага, мындан 1,5 ай мурда тиги выездной заседание алып Кумторго бардык болчук. Ошо Кумтордо ачки алдым болчук. Ачки. Ушул ачкини Алмаз Ахунжанович сизге берип коюн. Теңиз Бөлтүрүккө берип коюңуз, мундагы списать этип акчаны жок кылбасын. Лично вам руки передаю, отдайте очки. Рахмат. 6-микрофон.